C'est paradis de la vérité. Mo sikbe mi salmina on fop modon kala ko wontiro. Wo kotira o men won Aliou Ba. Wo mo wada 2 ans de prison. Duubi di prison. Wo mo wada idi. Nodane la général Mamadi Doumbouya. Nodane la monsieur Baouri. Nodane la kadi Ousmane Gawal. C'est paradis de la vérité et rien que la vérité. Mon général Mamadi Doumbouya. Donc o hande lagine woni fi mon onon tum ko fala don kon ko dum non wadete ko fala don kon ko dum non halete ko fala don kon ko dum jama on jokkata haysite yibe yida Monsieur Baouri hande onon on jodoto siddo mon Aliou Ba o soke duubi didi prison o wada hayfus o bonna hayfus o yenna lamungu o manka lamungu respect ko lamungu ko wiko ko dum non o repeti ko dum non kadi o andintini be Monsieur Baouri joni ko hondu woni importance mongo Ousmane Gawal andu ko ari wo feƴƴey ko siddo mon Aliou Ba wona sokede ni 2 ans de prison o bonna o manka lamungu respect Aliou Ba o 2 ans makko prison do ko hondum o wadi ko tawata mo mérite 2 ans de prison Aliou Ba ko hondum o wadi ko tawata a wi'ay o manki lamungu respect mo doa wadde duubi didi prison Aliou Ba ko jineyenjo ka ko sénégalais jo Aliou Ba ko jineyenjo ka ko ivoirien jo général Mamadi Doumbouya ko hondum go buri Aliou Ba Monsieur Baouri ko hondum be buri Aliou Ba Monsieur Ousmane Gawal ko hondum be buri Aliou Ba ka kambe be woni jineyen buri Aliou Ba Aliou Ba no mérite yawgol wada duubi didi prison o yenna lamungu o manka lamungu respect Aliou Ba no mérite yawgol wada 2 ans de prison en tant que guinéen kanko kadi mo mari droit halugol Aliou Ba no mérite yawgol wada 2 ans de prison en tant que politicien kanko kadi mo mari droit halugol Aliou Ba no mérite yawgol wada duubi didi prison na o Roberto ande ndi leydi ko kafandi ni mon général Mamadi Doumbouya na sokugol himbebe woni solution on ko wadugol ko jinembe ko landi yonko organiser élection jini kala gagni do ƴetta laamu gun jonna onti mon général Mamadi Doumbouya en fop mede den fota lagine goto ɓura oya lagine hande on sokay Aliou Ba wo 2 ans de prison alors que ko jineyen Aliou Ba kadi ko jineyen alors que on ɓura Aliou Ba jine yagal Aliou Ba ɓura on jine yagal on fop moɗoy ɗon fota jine yagal ngal Aliou Ba ko politicien jo mo mari droit halugol mo mari droit halugol ko miji kon mo mari droit halugol ko fala kon halude Aliou Ba yenna on Aliou Ba manka o respect Aliou Ba manka lamungu respect Aliou Ba na bandijo Aliou Ba na criminel jo Aliou Ba na ujo Aliou Ba na yeyo drogue Aliou Ba wi organiser élection jini parce que jine mbebe ko dum don landiyo mon général Mamadi Doumbouya dum don holli seke koy hore dole koy hore toñe jodirdo mon général Mamadi Doumbouya si Allah subhanahu wa ta'ala halfinima goddum watta yila moƴƴano sabuna o halfine ko wondon don hande ko Allah subhanahu wa ta'ala on halfini on don o okka on don dey wo o wone don éternellement parce que ko laamu makko nguntun kanko Allah subhanahu wa ta'ala on luttata wotene yila waɗanon jineyemɓe ɓen ko ɓe yiɗi kon ko ɓe faala kon sabuna ko yimɓe ɓen laami ɗon na baalidi mon général Mamadi Doumbouya ndare dadis en hande ndare tumba en hande mon général Mamadi Doumbouya libéré Aliou Ba libéré sokaɓe fop e hoore toñe sabuna prison ko fi bandi prison ko fi criminel prison ko fi faalaɗo naarude gere e pays Aliou Ba na faalaɗo naarude gere e nder pays Aliou Ba na criminel jo Aliou Ba na yeeyo drogue Aliou Ba na warowo himɓe Aliou Ba ko politicien jo Aliou Ba ko jineyan jo yo Allah renu en fop meɗen kala ko wontirɗen c'est paradis de la vérité et rien que la vérité et wassalam.